Ütü күнінен ысыктабыллах эксперттар, баркыттаатчылар. Мен атым Василий Фофоня. Үә жаңылгын буғалар тосколтун алчаскар үйренебем. Дихалатым темата. Фольклорист Василий Андреевич Ныйцын. Жаңы ола онна чыбырга. Бөлем сыла. Фольклорист филологическая наука кандидата Василий Андреевич Ныйцын атын нейтити. Чыбырга туыны үйрети. Билини кеңети. Сабагалаана Василий Андреевич туунан билерги жулугум, чабыргага үйрети, бэйэм норотумологон жаагын, сиерин майгытын, тылын өһүн, билербер сахылуттак болар баркамлыгы, чинчи немалара, туанах литературуна агы, материал хомою, ырыты, сылжытынын үле, хартскага түөри. Василий Андреевич Ныйцын 1991 сылаха төрәбите, оскола армия кенте саха госуниверситетигер саха сылаатыгы түөрүнэ киирер, үйрүнэ сылларгы фольклор научный кругу жарыктымыта, Тин корка ычча суокойун корут бастыгыгын лохтоспута. Долголар тосколотур учеталынан бичик национальный книги кыатыгар себетисini өлелебите. Эдер интеллигенция көхтах чиленете. Университетка сыхазылы онны культуратын факультетыгар культура он искусство коллегии уячана сетилях түгүлелебите. Республикага ытылар сихэн колу оратордар көрөктөрүн төрттеспете. 2005 сылаха улан үдәгә чабаргал сахан фольклорын көрүн быытынан ден научный үлетин сетилях текемскен филологическая наука кандидаты болбута. Василий Андреевич ологон үлетин үрөппетим тагынан кини чабаргалы нардағыны үйреттим, ырыттым, жекергенен тугунан билдим, кини сахатылын, сиерин туумун, культурутун өрө тутарын туунан, доготторун, үйрөппет оголорун актыыларын доколаппыр киллердим. Биги осколобутугар кини хомой чабаргактарынан жарыктаммыт оголор сетиилерин ырыттым, түмтүм, жекергенен аркыбыттан бэйти сүрбүт үлелерин аахан чабаргак тууна элбеги билдим. Өлөм түмүгө сага сиргер аан бастыгынан чабаргак ден устук жанры дереңник оны кийинник үйрөппет женчибит ырыппыт кийини бир дойдулаакпыт Василий Андреевич Ныйцын боларын билдим. Кини ологон үлетиң жоңо сыгынын туунан агымон бэйбер элбеги ынным. Саха оготун сахылы сердээх, майгылаах, былыргар чабаргак солтутун өйдөөтүм. Чабаргак туунан билибин кеңеттем республиканский чабаргак хурагыркыттан лауреат болдум. Василий Андреевич тылжытын үлелерин салгы үйрөтерге санандым. Онон үлебим сагыл ырбыр булаандамыт сабалгааннарын сөптөөхтөрүн белетиибин болгом соготиим мактал.